A Dnevnica najgledanija emisija u kategoriji zabavno-dokumentarnog programa nastavlja svoj život na programu televizije Vijesti. Prva epizoda u okviru druge sezone već večeras od 20 na našem programu. Tim povodom moji gosti ovog jutra su voditeljka emisije Biljana Savićević. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro došla Biljana i autor i producent emisije Vladan Otašević. Dobro jutro. Dobrodošao. Dobro jutro. Bolje naša. Prva sezona trajala je dakle 6 mjeseci. U 25 epizoda podijeljeno je više od 30.000 eura u novcu i 13.000 eura u namirnicama. Osim toga, Dnevnica je nekima donijela krov, ozidanu kuću, ogrijev, zaposlenje, čak i stan. Na šta ste posebno ponosni? A hoćeš Bilje, pa dam ime prednost. Da. Pogotovo ovako jutarnjem programu. U jutarnjim, ranim jutarnjim satima. Pa, kad se kaže televizijska emisija, prvo se pomisli na gledanost i gledanost je velika, svjedoci smo svi toga, ali to nije ono na što smo najviše ponosni. Ponosniji smo na to što je Dnevnica uspjela da mobilizuje javnost, da probudi ljude, da oni postanu svjesni toga da neki ljudi koji su tu tik uz nas, žive vrata do nas ili u centru nekog od većih gradova u Crnoj Gori, a žive u uslovima koji nisu dostojni 21. vijeka. I zapravo je najveći uspjeh to što smo svi shvatili da jedan naš dan, ma kako on nama težak bio za rad, nekome znači mnogo. Da je za jedan naš dan neko upravo to pokrio kuću, prezimio zimu u smislu ogrijeva ili obuće i odjeće za svoju djecu i hrane. Da li neku od emisija posebno pamtite, odnosno porodicu kojoj ste pomogli? Možete li uopšte napraviti takvu razliku? Pa iskreno, nezahvalno bi bilo da odvajam neku emisiju od ovih 25 što smo uradili u prvoj sezoni. Pojedine su imale nevjerovatnu gledanost i možda se one odvajaju i opet neću da ističem te emisije, a pogotovo ne bi odvajao porodice iz razloga što sve te porodice su na svoj način posebna priča. Nije u pitanju samo siromaštvo. Pojedine porodice su u toj svojoj teškoj socijalnoj i materijalnoj situaciji znale da odvoje vrijeme i da učine neke gestove koji su nas kupili za sva vremena. Tako da mi smo dobili neke nove prijatelje, upoznali nove ljude, upoznali način na koji neko živi, vidjeli da se možda i sa nekim novcima koji su za ljude koji su, eto ako mogu kažem, neke srednje klase, nezamislivi, može pregurati mjesec dana. Teško da u tim porodicama postoji ljubav, da oni navikli su tako da funkcionišu, to su porodice sa mnogo djece. Evo, meni je možda najupečatljiviji odgovor iz prošle sezone bio odgovor naše gošće, u stvari majke, je li bješ 8 djece. Kad smo je pitali zašto ovako teškim životnim uslovima ima 8 djece, ona kaže: ja sam, željela da imam veliku porodicu, bila sam sama, nisam imala brata ni sestru, rano sam ostala bez roditelja i moja jedina želja je bila da imam veliku porodicu, bez obzira na teške uslove. Ona je zaista možda light motiv čitave naše priče, jer smo gledali da pomažemo porodicama koje imaju dosta djece, pogotovo ako su u pitanju samohrane majke kao jako ranjiva kategorija društva. Kako birate porodice? Da li vam neko pomaže u tome? Da, naravno. Prije svih banka hrane, a onda opštinski centri za socijalnu pomoć i opštinske kancelarije Crvenog krsta. Kako bi je? Da li se neko ko me potrebna pomoć može prijaviti za učešće u emisiji? Pa mi, ako vam kažem, mi dnevno, naša Facebook strana je zatrpana pozivima za pomoć. Često nas ljudi miješaju kao da smo mi sad neka organizacija humanitarnog karaktera. Mi smo u stvari TV produkcija, jedna emisija koja, eto, mi smo ljudi koji rade svoj posao i koji kroz TV emisiju žele da naprave prije svega jedan koristan televizijski projekat i ako možemo da pomognemo. Svakodnevno je naš Facebook profil zatrpan pozivima za pomoć. Naravno, ne možemo pomoći svima,
ali svako može pomoći nekome. Mada mi u saradnji sa Bankom hrane najviše napravimo odabir porodica, ipak nemamo taj široki spisak da bi mogli da procijenimo ko je to ko može da učestvuje u emisiji, ko je ta porodica koja je pomoć zaista potrebna. Biljo, kako su u početku reagovale poznate ličnosti koje ste pozivali zapravo da učestvuju i da daju svoj doprinos? I u početku i sada jednako. Ne postoji taj neko ko je odbio gostovanje u Dnevnici. Dešavalo se da neka od dogovorenih gostovanja iz prošle sezone nijesmo realizovali, ali iz jednostavnih organizacionih razloga. Nama je neophodno da vrijeme bude korektno. Ne suviše lijepo, ali da ne pada kiša, recimo. To su ljudi koji imaju obaveze, kojima nije baš lako cijeli dan odvojiti. A to je zaista cijeli dan. To je snimanje koje počinje u 6-7 sati i završava se, ako smo srećni, oko 10 uveče, a nekad i duže. Junak prve epizode druge sezone, glumac iz Bijelog Polja, Emir Ćatović. Kako se on snašao u ulozi junaka? Samo dozvolite prije nego što odgovorim na vaše pitanje, samo da se nadovežem na Biljinu priču o tome koliko je sama produkcija ove emisije zahtjevna. Pored poznatih ličnosti koji moraju da ustanu zajedno sa nama negdje oko 5 sati i da ostanu, kao što se desilo Emiru Ćatoviću, do 2 sata poslije ponoći. Toliko je trajao taj snimajući dan. Pored njih ja moram da pohvalim i moju ekipu, to jest ekipu Dnevnice. To su... Koliko vas je? Pa, jesmo li se brojali? Ja sad ne znam. Kako kad? Negdje oko 10-ak otprilike. Ali kad ih ne idu svi na teren, naravno. Lakše. Dakle, molim, ponaosob, da je ne zaboravimo. Nabroj. Ajde. Dakle, veliki pozdrav za njih. Nadam se da jutros spavaju poslije dijela sinoćne montaže. Bane, Bojan, Peđa zvani Bat, Milovan zvani Ica. Tu je naravno i ljudi koji su u prošloj sezoni bili sa nama, Vukša i Ilija, da njih ne zaboravimo. Danila koji se pridružio ove godine kao dio ekipe. Rade. Koji sigurno ne spava. Ostali smo jutros do pola 4, a on je nastavio da radi. Eto, to je ono... Biljo, ti si usamljena, dakle, u tom muškom društvu. A po meni je fenomenalno. Ja se zaista osjećam povlašćeno među svima njima. Uvijek me puštaju da ja budem ta koja će sa kamiona da spušta. I evo da kažem, da iskoristim priliku, tražimo sekretaricu režije da ona ne bila usamljena u muškom društvu. Eto. Poziv za zainteresovane da se prijave. Da čujemo i za kraj kako je nastala Dnevnica i eto kakva su očekivanja za ovu drugu sezonu. Očekuje nas još 25 epizoda. Da li će biti nekih novina? Pa da, svaka sezona treba da donese novine jer upravo je to ono što zadrži gledaoce. Ja sam siguran da će već od večeras u 8 sati gledaoci televizije Vijesti moći da kažu ovo je zaista napredak. Jer u produkcijskom smislu vizualni identitet je naravno promijenjen. To su mogli svi da vide koji prate televiziju Vijesti kroz ove promo materijale, koji prate našu Facebook stranu. Zatim mala forma u montaži je također dodata. U svakom slučaju jedan korak naprijed u produkcijski odnosu na prošlu sezonu i to je ono što se očekuje od svake emisije. Ja sam siguran da ćemo večeras, kao što malo prije rekoh, da dobijemo još veću publiku jer epizoda sa Emirom, ja ostao dužan odgovor na vaše pitanje. Emir je bio zaista izvanredan, pravi profesionalac, ustao je sa namjerom da jedan dan, da tako kažem, provede sa nama, da radi, da ga potroši. Ovaj dan je mnogo teži nego bilo koji filmski snimajući dan. Zato što mi krenemo da radimo rano ujutru 5 sati i onda zaista radimo. Nema stajanja. To je pauza koja se napravi otprilike za ručak, popije se kafa i to je to. I na kraju, kad završimo, to je 10:30, 11, 12, ponekad kao što se dešava sa Emirom, bude 1 sat, on je zaista bio iscrpljen. Koga ćemo još gledati u ovoj sezoni? Da li već imate plan? Ili ćete to iz nedelje u nedelju najavljivati? Uvijek postoji, ali ćemo ga najavljivati onda kad bude trebalo. Samo da završim ovo. Emir je bio pravi profesionalac, napravio je odličnu emisiju,
napravio je jako dobar posao, pokazao je svojim Bjelopoljcima da on kao rođeni Bjelopoljac može da učini nešto za porodicu iz Bijelog Polja. Bjelopoljci su je pokazali kao jako dobri domaćini i nama je bilo zaista zadovoljstvo da snimamo na sjeveru Crne Gore i ono što zaboravili smo da pomenemo, a to je jako bitno, ove sezone Dnevnica kreće da obiđe većinu crnogorskih gradova. Prije svega sjever Crne Gore, zato što smo prošle godine imali ogroman zahtjev gledalaca da posjetimo i sjever. Produkcijski to nismo mogli prošle godine, odnosno prošle sezone. Ove godine smo uspjeli da se organizujemo i idemo. Krenuli smo iz Bijelog Polja, nastavit ćemo po gradovima na sjeveru Crne Gore. Gosti pored Emira u prve 3 epizode bili su i predstavnici nevladinog sektora. To je bio Šime Dedović, zatim naš poznati košarkaš Suad Šehović. Te su emisije već snimljene, a ono što mogu da očekuju gledalci su mnogo širi repertoar gostiju radnika Dnevnice. Između ostalog, bit će tu i političari, jer je bio veliki broj zahtjeva da se i oni dohvate rukavica, krampe i motike, tako da će gledalci moći da vide naše političare, možda neke koji su već na visokim pozicijama, koji nikad nisu možda imali žuljeve na rukama, da vide kako je to zarađivati. Biće to zanimljivo za vidjeti. Naravno, ono što je jako važno su partneri Dnevnice, osim televizije Vijesti, to je u ovoj sezoni trgovinski lanac Idea, koja se potpuno uklopila u misiju Dnevnice. Prije svega uklopila se u novinu koju je Vlado pomenuo, a to da u ovoj sezoni ćemo obići čitavu Crnu Goru sa akcentom na sjever, a Idea ima svoje objekte svuda u Crnoj Gori, u svim gradovima, to nam ide na ruku, a onda i firma koja drži do društvene odgovornosti i čiji slogan "S vama kroz život" potpuno se uklapa, kao da smo ga mi smislili. Već večeras, dakle, od 20 sati, prva epizoda druge sezone emisije Dnevnice. Ja vam želim mnogo uspjeha i hvala što ste ovog jutra bili moji gosti. Hvala i tebi. Naravno i poziv za sve gledalce televizije Vijesti da večeras u 20 sati gledaju Dnevnicu i odvoje taj sat vremena, neće zažaliti. Tako je. Hvala. Hvala još jednom. U nastavku zanimljive priče.